Ova je Vesna Krizmanić koja radi u firmi Konferencija Blok u Srbiji koji je organizator konkursa. Konferencija Blok kao organizator konkursa Budva centar imala zadovoljstvo da sarađuje sa svim članovima žirija na izradi ovog konkursa. Mi smo pozvali smo 29 arhitekata, dobili smo 18 visoko kvalitetnih radova u okviru ovog konkursa i tu smo imali radove, to je jedan onako široki spektar radova kvalitetnih koji smo imali. Između ostalog, tu su bila 2 rada iz Holandije, 2 rada iz Velike Britanije, 5 radova iz Srbije i pod 1 rad iz Crne Gore, Meksika, Japana, Ukrajine, Rusije, Indije, Sjedinjenih Američkih Država, Ujedinjenih Arapskih Emirata, nadam se da nisam nekog zaboravila. U svakom slučaju, visok kvalitet radova je otežao rad žiriju u ovom slučaju. 2 dana intenzivnog rada je bilo potrebno da bi se došlo do rešenja koje je gotovo bilo jednoglasno. Dobili smo, imamo prvu, drugu i treću nagradu i 3 specijalna priznanja koje je dodelio žiri. A тяжко to bilo odlučiti koja je to prva nagrada, druga, treća? Kako to odlučili? Da li je bilo teško? Zašto dali prvu nagradu tam Nikoli iz Kotara? Ne, to je druga nagrada. Prva nagrada je dobio tim iz Beograda, Bora Petrović, Rašković i Nikola Jovanović, koji su članovi tima AGF iz Beograda. Druga nagrada je kompanija Enforma iz Kotora. Treća nagrada arhitekta Milan Dimitrijević iz Beograda. Oni su najbolje odgovorili na temu, na zadatu temu, na zahtev investitora, koji je bio vrlo programski ograničen i vrlo definisan. Ovo je objekat koji će od 1. oktobra početi da se gradi i morao je da odgovori na sve zahteve struke, arhitekture, likovnosti i zahteve investitora, kao i da pomiri kontekst i da pomiri lokaciju sa novim simbolom grada koji bi kao takav ne samo simbole radi, nego arhitektonike i novog nekog vizualnog identiteta koji se očekuje ovde treba da se desi. I kako, da li vi ste srećni? Dobili li vi to što hteli? Ja sam zadovoljna, mi kao konferencija Blok smo zadovoljni što se pre svega i zahvali investitoru da na jedan ovaj način dolazi do rešenja za najbolje rešenje određene lokacije.